kasilung tu yan thi khan khu ni le Amasan hunpha le phat pha e petu pathian min lo pi chupa cha kinomen la Melody Device channel an entu te chang na bon chibai tu ni huna hin gas dem takene ki tuwa ama hi le igam sungwala sathiam min thangma ma jeng legendary cookie pop singer unawpa kakai kipgen a hi a ama iso ta pata anadam lawa hi a hin la pathian ven bit na zara tu ni huna Melody Device te taki holim kit thedinga awun man tam takte ayun pek the jekin achunga ke pa thu kon get hian la unawpa kakai kipgen ki thopi nom tia dingin comment section in a bank account ong ki koi am atom atam lawa ki thu khom sau dingin kon nget hian la bangjang ipat masangin amasapen nang ma self introduction hong kinai masapen le chun ki paumena masani bang phat pai pia pathin ka thangwa in amana Melody Device YouTube channel chung ayong ki pa chu kan se kini ni bang phat pa ni pi jibin ke le net ma bawin ka kai kipgen ka in tule tua hi elsung tun kangpu pi kazi to chani kani tan cha pasal khat to nemi khat kani elsung tun wang khwa hi tule tua hi khosa cheng ka hi iti kuma ko na la sa nong ki patham la sa nong ki padan them khat hin sei pi theidam chamlamin ki sele la sa ong ki padan hi chalai khang class 9 simlai nan weng in fala kan chan lai chun nunga hot kitil mayeng le dom ho ani kinin ja chu ani ki khen kha le lai na ja chu la ho ani ki simin loi le pa ho to ani ki mau le na lama chun la kha le ni ong ki sim le la chu hung loi le pa hon ni an sawang la in cha chun kan sim be win la ho chu som thum wal kan sim do zon mu chun select kan bol win 2005 kuma chun la ho chu kan recording win thangjangam khongsai gibion studio muna chun bizanga om lai hin lai chun kan company ni da chu la sa kong ki pat he chamlama ga saving chun YouTube channel nei YouTube channel wang hi sang chun loi ho chun ni simpi gon win ai wang chun iman kan gyal tu pi pon hit ain tu nunga hin ka kisi nai wang chu la bol ding chula wai gi ka satan na YouTube channel wang ka ni poi ti da ne lai zat momon na sa do tam la hi ka sa do momong hi ka changa kan na bol hoyong hin tin mi ki se na yong la hi zaram khat he kana sa in ai wang chet wang chu ke ta pun za chet wang chu hin gom in totala hin zeni le som nga ho hidam ni le som nga ho wang chu hin te ta ka gel hin nala na hit pen ipi ham la hit pen ti ding wang hi ase na ji chu mi ngai num dan mi de le dan ki bang pun a hin ke ga gel dan in kamu dolin zatam la ka alange lung hela leng zan lai leng nu kum kho so na mil zolo tio hi min a de len ngai num pen devin ka he in a hin which pen je hit pen khat landing wang cho ha sa ka se award achievement memento prize ipipinana san khatam award hi Lizon Digestion magazine ken anabolo musico award to 2008 kum chun vengnum community hola kanamu best pop singer kanamu in adang wang chu het thein ta award ho chu pon a hin memento to lekha pa achievement
appreciation ti diam wang chu atamin izat ham wang chet wang ke ta pui zalang wal hin de memento hol achievement appreciation dio le kho wang chu public figure khat na hi na ipm a asat na le nop na public figure hi na anop na chile chile iwale na zo sia min e ni het hi ke pao min ai na ha na khat chile ham tia hoila ham khat ang chin min amu poi tia pam khat ni ga bol khil kha yong le min e na mu chet jin cho hi na ta khat e nang ho phat la ya me amy music industry ta tu khanga ipm akhi na cho khong la ga gi tele kyan to in 2004 lang chun CD ho yang an ki ha play pe pon atam zo kiset mong ho in chalai khanga chun kiset dubbing piracy ti hoi anom pon copy sim do za chu kizu ijing release ni ti lawayong hi kiset anunga tam ta ki kizu do the hin ahin tu la ya wang kamu dolin CD yong chi tapon YouTube lang nan chang ngi pha na hin album ball ho film ball ho la so hoding hin release ni lew khon sum amu lo lew azu ding da nong tho marketing the ta lo hi ta je chen asun pi mu zo lo diu dan kamu in ji chu ha ki khit ne pen kamu dol he na performance na mon la hoi lai nom na sa pen le na hai mil thelo na pen hoi lai mon ham performance ai lo le nu ka sa na pen ti dan hin na question cha nu ka sa na pen wang chu itikum chat ham wang ke tapon song talanga so piu zomi hon zomi nammi aman ni wa pujang lal khong sai to thado representative artist ai ko win invite ai bolwin chini zanni ke giving hichi zomi nammi manga ka chi nom ka sape ne upcoming singer te kama EP advice na pi nom em upcoming singer hoding ga advice ji yong le phutia kilom yong chu hi pon hi jong le nin do ta le ne le do na ki ti ma atu pi pe na mi ngai lu the za pi lung si the ya hi atu pi pe nin ka gelin chile kile sa hi bolwa pen ai jo chang chu ka advice na nom hin te koi ham na favorite singer hi Michael Lancerock Scorpion te chile amy adinga amtalo pu pausat hau kip ga het thedinga bangkhem tila sapa kho amy sunga dinga ka ngai num penin mo chang se che ka favorite singer nalama sa pen ipiham la kana sa ma sa pen che le 2003-4 kuma kana sim mo 2005 kuma recording kana ball kalung laya ke lungdei to kimilzo ponge titela ho ka first la ka recording ka ball masat pen la chikiset ko wow la nu kitin ichela ho ka khum masat pen ka sa masat pen ai pathianin pha asa le ipiham na upcoming project ho upcoming project ti chat mang so kanei pun ahin masanga panala ni hi humding chu kana gial hin hitte dinga wang chu ka gut lo na hin ahin kong dam mo to minaw pa kai in chun le in sung ha sa ji chun kana bol do zo tapon ahin malama koi tabang thanum lani om le chunun welcome hin chilan te ni sa do te ding wang chu ka tu hi nei wanga chu itile kan bol zo dam
ประเทศทูๆอหิไมนพานุงกิตอลินขัดเลนีโตลอยละไปอัตโนมุงขะและ welcome hizinge teacher kan se no me an fans te le mi pite koma ipi vai thanom na ne a ke pa in muntina hju melody divas youtube channel vizusi bon win salam kahin bolin ka fan so in engai lu zo si tu ni chan ge engai lu ho zo si chung ha jong ka ki pa in chele dam mo la ya sumle pa hin taw na hin imalam zo si a thal jung a ene ki thu pi ho zo si chunga ki pa thu ka sin nang ho ngai lu zal le no taw na zala tun chan ge a kyong dam na le an sung mi to ta ki ke ma hin khu hi mang thia kom na lai jin no chung available in ki pa thu kan jin ma ba na yong na ngai lu naw le na taw naw a nin gel do jing diu hi ka team na le ka kinep na hi in melody divas te youtube channel te chunga yong ka ki pa in dam sel win tin amho yong hungwang phau win tin tin la tubang phat phani pi jewin ka ki pa in muntina amzo si ka fans ni ngai zo si chunga avialin ke pa thu kan se ki ni atop na dinga unaw pa ka kai gib genin ahun man tam takte eun pe the jekin achunga ki pa thu kon gen a so le ngai na taka abola pat top chan enen sakte chen khomale ki pa thu kon gen nga la hin ki pa ke